Di Kumno Paralok baieid, seisian pat ngapedang spy pi baroh cakani YouTube channel jangan ke Jingtip Technology. Badakan ni kesengi Paralok baieid ngakwa men hikai pi iwei pe iwei ngai i ki comment harum jangka video jangan ki ong ba Kumno bangila ban apply ke national scholarship mah. Dia akan ni kesengi ngakwa men hikai pi iwei pe iwei ba Kumno bapila ban apply dala dehi napoh ka smartphone Jongphi. Dali ngan hikai pi mentah kesengi. Nangkong do pidi benda Hapoh Chrome browser, dan pila Hapoh Chrome browser serta bang ni NSP. Dalam NSP kani kalau tahu ni National Scholarship Portal sekali hang tu link bila meni kita tahu kami ni tengin link ini ya dek dekat desktop site mah bagi orang ke computer site dong kembang dek nampak komputer bila meni ini National Scholarship Portal for academic year 2022-23 kau ni help desk number bila pan phone tekin sashim ki breu dengan ala persang ban phone Tiki shim ki keren dah Hindi, tetapi naman keren Hindi pila ban keli Jongphi, lembaga Hindi, kin sebatai pi. Dan ia pidan jingeh kumno pila ban kontak yang apa description. Pila ban kini deki scholarship ki badan mentah. Pre-matric scholarship scheme for minorities. Kani kalakut. Ki badang dan mentah ki badang open kadegani post-matric scholarship scheme for minorities batka merit come mean scholarship professional and technical courses. Kini artli ki scheme ki badang dan. Mentah bang imut ban lek dengan post matric scholarship scheme for minorities mah long leng baka kayu umbrella scheme tekan open hado khasan tariku Desember aja apuar kamut kadang dan kapor ya kitu ki mapat lek mentah makin ya lek no ya ka scholarship pila men ikin institute verification hado khasan tariku Desember kin sedang nak ban verify hado ulai puai tariku Desember aja apuar kin pen code ya ka verification leng baka college Jongphi lani ka school Jongphi ke verification kan rekam te aling ini ale da pila ka phone Jongphi ban yu pila ban le ni ya phone pila ban tilt je ka ba kan kam clear mah te kitu ki balik thumai nga ka pen i kitu ki bakwa ban le thumai dala dehi nampak smartphone Jongki selek yang ni new registration bagi tho jam nang ta pila ban i yang ni for academic year 2022-23 click here for scholarship schemes hosted on NSP for AY 2022-23 tingin klik hang tu bagi tak klik here tapi pila ini ni academic year tu guidelines for registration on national scholarship portal kini diki rules and regulations mah kita guidelines kumno ban apply ki ada number a te nyap tik kini lai teli lai te dal adap in I continue te ada pila adap nang tu pia bejit dia ka state Jongphi ka state jongi ka Meghalaya in I Meghalaya ke scholarship category injit post matric mah gisha nga yala dengal ada pejing pulih tambang syuka ban pen iaphi kumno bapila ban apply ringa tem long shu namar ngal ada ban pulih dengan pen iaphi so type kerteng the block letters mah bro dari ada type u tel ada kerteng te scheme type kan dei scholarship scheme kanam dei rekan incentive scheme mah sala yang ni scholarship scheme te ka date of birth pila man shoot type bro tuan man shoot type mah ni masuk dengan namong piro sa type ia ka date of birth Jongphi ka date bniah baru senam mah pila man ila long dengan gender male dengan I mobile number namar unsa poi OTP nak kata nyap I mobile number te ngila ban I ka email ID jong iro Sekarang Paralok ban ai ke email ID Jongphi. Bisa type ke email Jongphi. Select yang tu. Klik yang ni. Dan minta kipan ke bank IFSC code. Bila ada page nampak passbook, saya type. Yo IFSC Jongphi. Ngaruh type yo new IFSC. Piap type RC no IFSC mah. Shisin kin ong bank IFSC code sa shisin pat pinap confirm. The next thing like so bank account number. Ngan type yo bank account number dengan sepen iaphi mah. Dengan ada ban type yo bank account number nama ka thut ke tu screen bang ale ni ngala pen phai bang screen ko moi. Tekila mi lepas State Bank of India kami hidala de. Tengok identification number, identification detail. Di badan Aadhaar pila ban aino Aadhaar
kibadang le mat kibadang enrollment ta pilaban NPI auto number leni kibam dan Aadhaar pilaban ai da ka bank account ma kila ta ni in case you do not have Aadhaar or EID di pilaban ai da account number ma dengan ai da Aadhaar la dan Aadhaar dengan sa type e Aadhaar number janga dengan type e Aadhaar number janga ngan ai tu dengan ayo captcha code 9x ki pilapan pia peit bau dak he new dak rit na new jpem jiu de dak rit pia paim tu 5 tela long dengan tu I have read hang ni pia klik yang kini lai teli kini box dan ni kila for first time login OTP one time password sent by NSP on above provided mobile number will be required. Please verify your mobile number before registering. Then I register. Then save your new password mah masuk. Dalam new application ID. Namar ngamen syuang hala le teng takadaw kami umni. Pilapan iga message kala wan Paralok. You have successfully registered on NSP 2.0. Application ID is utama. Te ngap save your new application ID dengan sepen iaphi ma. Te ngal ada ban save your new application ID jonga. Te ngap le yang ni continue. Tapi like continue tekin pa ban login. Dengan type ni dapat yang ni nampak message dalam ini password kila yang ni tinginkan mau ini password tingin hap change your password dala ayo tingin like yang situ website ni rotate biang ni screen kum ni terang ada rotate in type your to application ID mah dan kamban kan ma hidden kamban tho ini application ID ha code la ni ha copy mah Tiap type itu password bagi I. Pilih yang tu. Tiap solve your captcha. Dark read S. UR. Tahu dark read J. Dia nang tahu 9. Dia nang tahu R. Dia nang tahu C. Dark read C. Tingin ini login. Dah pilih login. Ini save. Dia pilih ini OTP ulah poi. ASM7V A dak S dak M U7 baru dak read V in I confirm OTP tengok snara password pertama minta link ini type the way mau password tapi lawan update untuk nama Hapoh Kane kin update hi pila pani yang ni gila tak home jongka national scholarship portal welcome to application ID janga te pila ini current status application ID gatu application verified by school no or college or institute no application Aadhaar verified yes application found duplicate by system no selected for scholarship merit list muka tudang blank scholarship amount processed from NSP to PFMS no mentang idang lek katu tama mun idang sedang tengah lek ni application form tapi alih application form bila bani kan ni bun kila pendap bila dan bagi pendap mah ni dan mentapan ni dan kamban pendap saya kini kan detail sang ni mah dengan batai bniah iaphi kumno pendap kini bun kibala ayu single child religion Christian community in IST
father's name ro phi dan kam ban type your father's name, the mother's name ro phi dan kam ban type te annual family income kani ka annual family income parlok phiap snai ka hapoh ka arlak ma la phi chna affidavit ya kani fan annual family income phinap le cha ki lawyer la ni don ki lawyer ba phi thu phi ong ki pensiona family income yang namar ngadan kam ban le ya ka scholarship jangka umbrella scheme ma kan dei hapoh arlak to Aadhaar number mobile number e da biang lut di sekolah o hostel ngin ai di sekolah tementang ngiap jet pat ya ke institute jang yang ni ma ngiap jet ya ka state ma teling jet ya ka state jang ni ma Meghalaya tingin ya jet ka district pat ai ma tangin ai East Khasi Hills tengin search hang ni pat ya ka college ma tangin ya ai da ka Saint Edmunds ma ndai bi jaka pule jonga ngasu ko ampan iaphi kuno bapin wat get institution list Institute of Hotel Management malai so telling in like kada kani Institute of Hotel Management they select code of item tu they phi IU new admission number jongphi renew registration number jongphi pin happen dak ni the admission year how no snap baphi join ya ka college jongphi ang tai phi ai kata the roll number phi ai roll number baki ai napoh college jongphi la ni napoh school jongphi section dan section A B B1 B2 A1 A2 ta the present class course ka present class course pat phi update kan ki option ang ni ma present class course kamot ka course jongphi ka dei ka no snam phi update ya kata kan ka dei arts name ne life name ne south name ne science name ne kamta te ka present class la ne course year phi dei ban ai komenta shu phi le kumani hotel management phi le second year ma la ne dan da ki semester ro tamba phi update ya ka year kan kin sa tho yang ni namar kila tip hi ka institute kan no snam ka dan te phi update nang tu te ka mode of study pada pinap ai yang ni regular la ne full time ma te ka present class start date kamut jong news name da pila adep yo ya ka ya ka mark sheet kan no tarik ka sedang kata kelas yang phi type ang ni kan date bniah pada year tadi 2022 hi namar mentaus nami apply the previous board cuba menta da dan first year the phi ai ka ka previous board yang phi like class 12 ai noi da phi like pada ka second year menta phi ai ka hi ya ka board ba phi like menta hi ma ka de menta te ka previous course pada previous course phi jet ya ka course yang phi ka de class 10 ne ka de class 12 ne ka de degree ne kumta cuba menta phi like first year the phi ai class 12 noi da phi like second year pa pin ai degree hi bachelor of something la po degree te ka previous passing year phi ai kan menu phi pass cuba menta 2022 kena college te yani kena 11 12 ro kan dei 2020 EU hi 2022 hi dan 2021 ma kena class 11 te kan dei 2021 kumta dei kena college te bon sen te ki result news na mi te ki la join next year pa te ka previous class percentage te phi khen ken na po ka mark sheet jong phi divide e gum to na phi ma euro phi la ban wat de ki calculator na po internet te phi la ban calculate da ka marks jong phi but ki tu subject cannot three subject phi dan te phin sayo ka percentage phi ban da ni da phi de ki university holder ro rank holder ro phi IS ne no ni te yo roll number jong class 10 phi ai roll number jong class 10 phi confirm yo roll number jong class 10 ni arsin phi type kamut ka board name phi ai bon nangi tengi le hapo emboss ma te phin type ani Meghalaya phi la igala mi Meghalaya Board of School Education ti phi ai kam tu year of passing phi ai 1000 ba phi pass phi pe na po mark sheet class 10 na phi phin sai i te ka percentage ro kin sa tha po emboss te phi la ban tho ka percentage jong phi ni da kam dan kum ki CBSE AA phi calculate hi dala di ma
te ka class 12 roll number piap tai bang ni te piap tai bang social man confirm te piap ai ka board name pilih ya ka CBSE dan ni ICSE dan ni ka meklaya board kita likely ki board ma badan hapoh meklaya jangi te piap je kita te year of passing usnam ayu pi pass piap ai kata te ka percentage yang ka class 12 mark sheet kan no piya piap pej napoh mark sheet dan ni piap calculate nam tagi emboss te kila ban thok kila ban nam thok ro pitamba piap calculate hi dala dema te kani ka competitive exam qualified kani te kam dan kam than kadai nam tagi ni ki DEL ED entrance exam Community State Competitive Scholarship Exam jong Manipur kani te kam dan kam te da pila ada yang tu is orphan da kidai kibriu kibam dan kami dan kepa piap ai ni yes ma da pila da ai yes piap ai pat guardian ni kitu kibam dan kam ratio ai kum e bi tu te kitu kibam dan kami dan kepa te piap ai ni guardian name manu ba pej pi ma piap ai ketang jeng ta da pidan disability la pidan jing tulat ma kamet jong pi ani pim la ban ya ani pim i bahagi khamat kum ta piap ai ni yes ma te da pi ayu ka disability ro piap pen i kan hani kila dan kini pa acid attack victim autism blindness cerebral palsy dwarfism bon bhaki ni ki ayu pisa pek kat kum ga jeng pang jong pi disability ki badan ma tangi ki badan ki bam dan kam reban pandap ni shu ai no is married or unmarried the bon nangi tangi de unmarried hi tangi ai unmarried the parents profession pi la ban ai dada ki tre yang ni ya kitu ki badan kemiran ka la ki tre ha gi bai na kini lani ya ki guardian rumah kita pilih guardian name pi ai pi la ban ai yang ni kan ki tre yu ma bai na kini ini de pim ko ban long specific de pi la ban ai ada su la long de IFSC baru bank account number kita ada lupa de ya kitu ki bam bayap kami yap kepa ma sebut kitu bam don kami dan kepa ki betok ni orphan ni dia pendap ikan ni mah sebut dan kita bayar for covid bib ayam tu dan pila pinsa itu ikini ki three options sang ni dari itu kita bayar ta dan kam pendap pila ni ni room kita from academic year 2022-21 fees of the students will be entered directly by the institute kamut ke fee sang ni kinsa enter hiki college mah lani ki school jang pi terus klik ni save and continue tapi ada click save and continue fill up ni kila thor pa ni contact details state dem ya home district in I is Kasils ma yeah, please select your locality da kadai rural ne urban te kai po shulong te kandai urban tengin I urban te ka house number len street number nin sa shu ai ya ka teng jong jaka tengin I kai lai mkhra ma te pin code pat ngin I pin code jong lai mkhra ma 793001 tengin adep te fill up ni yang ni I said no select the scheme to apply kita likely scheme kadai post matric scholarship schemes minorities national fellowship and scholarship for higher education of ST student scholarship bagani kawai par umbrella scheme tengi ngin le kani umbrella scheme for education of ST children ka khambyang pisa kani ka umbrella scheme tengi la ban le kani te fill up ni hani upload documents phihap scan ya ka mark sheet jong pi ma jong news number nak shudap phihap scan pilaban scan lengba ka printer ane pin scan daka phone jong piru kidan ki apps ba pilaban scan pil download na po Play Store pilaban scan iki text student photograph ka A4 ka tu ayu passport size photograph ma phihap upload ang ni teka ST certificate jong phihap upload ang ni ka income certificate ka tu ba pin yo na po code mo naki lawyer ko tu bang ang mane ka ba Hapoh Arlak pian hap upload ang ni piap scan tebat ka bona fide student institution pin hap download ya kan yang ni da fil adep download pin hap sim ya ka print out da fil adep print out pin hap pendap ya ka pin hap ta ya kan dur jong pi bat piam thoi roll number jong pi te pin hap ai le sign bat Hapoh college la ni ka school jong pi ma te da fil adep umta pin ai ni ha final submit te da fil adep an ai final submit umta te kal along ka yu jong pi te pin hap le print pat ya tu ka application form jong pi te pihap kali kenya school jong pi ki documents ngadan kamban submit te pihap ready lupa kini ki badan hang ni ki pi upload hang ni kitu barok te pihap ai college kini santali pihap ai po college te da pihap ai po college te kin sa verify ken
hakatuka katsan tarik December mah tiada ki la verify nang tu phila ban one login bet nang ni man kaporo phila ban peit kalong kumno ka status jong ka application Jongphi tetangkum tu perlok phila ban apply ka national scholarship portal ma ka umbrella scheme te khamta mi khenna 11 12 tharai pin yo apeng 1000 bat katsan 1000 kumta ka scholarship te kitu ki bale bachelor e dadi ka course ka bamulumala te pin yo himta katsan khan 1000 Andai kitu ki bale ka professional course ma ko engineering ani ki wiki course phila ban yo shaki Hapoh namar ka professional course te tang ta perlok Khublei Shibun phila pe ikani ka video jonga ngai scam kani ka video kan iarap ipi iwe bamut ban apply ka scholarship dala dehi mentaus nem Khublei Shibun